Reka nongere mbasuze kandi mbashimiye inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kubwo gukomeza kubana natwe hano twatambutse ibiganiro byiza birimo amakuru agezweho mu masaha atandukanye y'umunsi, inkuru zicukumbuye ndetse n'ibiganiro bitandukanye mu bisata bigiye bitandukanye. Nitwa Ruben Masengesho mbazana amakuru agezweho yo muri ano masaha, ndaza kubabwira ko umusore afunzwe by'agateganyo kubera amagambo yabwiye mushikiwe. Na yahe magambo byabereye hehe byose uraza kumenya muri ano makuru. Ndaza no kukubwira ko mu karere ka Muhanga ku myaka 19 yishwe n'itaka ryaho yashakaga amabuye y'agaciro. Hanze y'u Rwanda zikubwira ko umuhinde wiyicishaga inzara bihagaritse ageze ku munsi 26, naho muri Afrika y'Epfo yahakanye ibirego ishinjwa na Ghana byo guhohotera abanyamahanga. Ndaza kubwira ko Perezida Donald Trump yateguje ibitero bikomeye kuri Iran. Ndaza no kukubwira ko kandi Trump yabyukije inkundura y'imisoro, ashyiraho imisoro mishya ku bihugu bigera kuri 80. Ndaza no kukubwira ko ibitero by'Uburusiya byahitanye 15 muri Ukraine, naho kandi akagunguru ka petroli datunganyije kongeye kugera ku madolari 100. Izo ni ingingo reka tuze tuyarambura umenye byinshi biri kuvugwa mu isi. Ni munyemenya yatangiye mu karere ka Nyanza mabwire ko umusore afunzwe by'agateganyo kubera amagambo yabwiye mushikiwe. Mu karere ka Nyanza urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo umusore uregwa kubwira mushikiwe ko yamwica akamujugunya mu musarane. Ubushinjacyaha buvuga ko umusore witwa Elade Ndikumana w'imyaka 31 wo mu mudugudu wa Gatunguru mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza aregwa icyaha cy'ibikangisho. Uriya musore ngo yabwiye mushikiwe ko yamwica akamujugunya mu musarane cyangwa se tuwarete, amaze kujya mu murima wa mushikiwe amutemera igitoki maze asanga inkono y'ibishyimbo bitetswe yuriya mushikiwe ku ziko arabimena, ndetse n'iyo nkono arayimena akoresheje agafuni yari afite. Ubushinjacyaha buvuga ko Elade Ndikumana yashatse kwicisha mushikiwe ako gafuni yakoresheje amena inkono, mushikiwe akizwa n'amaguru yirukira mu nzu ndetse anatabaza abaturanyi baramutabara. Ubushinjacyaha bwasabiye uriya musore wabunanaga ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo igihe cy'iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje. Bwabisabaga bushingiye kuri musore yamaze umwaka afunzwe nubwo kandi aregwa gukangisha mushikiwe kuzamwica. Ubushinjacyaha bwagize buti bupfa ko nyina ubabyara yabahaye 8 maze uyu musore Elade we akahugurisha agashaka ko isambu mushikiwe akoresha nayo yayitwara. Elade Ndikumana imbere y'umucamanza yavuze ko yavuye mu kazi asanga mushikiwe arwana na nyina arabakiza, maze mushikiwe nawe ashaka kumukubita, ashaka gukubita nyine uwo musore nawe agira umujinya amena inkono yari teretse ku ziko irimo ibishyimbo. Ageze ku gitoki ashinjwa gutema yavuze ko yagitemye bitewe nuko cyari cyanetse kiri gupfa ubusa mu murima. Banumvikana amafaranga azaha mushikiwe gusa nyuma yaje gufungwa ataraya mwishyura. Ndikumana Elade yavuze ko ari amagambo aregwa ko yavuze ko azica mushikiwe akamujugunya mu musarani ntayo yavuze, ahubwo ko ari uburyo bwo kuremereza ibyaha, agasaba ko yaburana adafu. Urukiko rwiherereye rusesengura imyiregurire y'impande zombi rufata icyemezo ko uriya musore agomba gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo iminsi 30 mu igororero kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha aregwa. Dukomereze mu karere ka Muhanga mabwire ko ku myaka 19 yishwe n'itaka ryaho yashakaga amabuye y'agaciro. Umusore imyaka 19 yitabye Imana nyuma yo kugwirwa n'itaka ryo mu mwobo yacukuragamo amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mugenzi we bafatanyaga imyaka 17 we arakomereka. Byabereye mu kagari ka Kibyimba murenge wa Kabacuza karere ka Muhanga ku mugoroba wo ku itariki 23 Nyakanga. Wakomeretse akaba yihutishijwe kwa muganga. Umuturage witwa Tarisisi Sinayobye wabonye ibyabaye yavuze ko babanje kubona igice cy'umusozi kiriduka aho barebaga abantu bacukura, bahita bavuza induru basaba ubutabazi kuko bo bari ku wundi musozi batari kubona uko bahagera. Undi muturage witwa Ncombero yavuze ko amakuru
bayamenye ubwo abantu bavaga gutabara ahagana saa 12. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kabacuzi bwemeje ko uwitabye Imana ari umwe gusa, ni mu gihe undi arimo kwitabwaho n'abaganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Gihana Tarisisi avuga ko abagwiriye n'ikirombe bakomoka mu mirenge ya Rugendabari na Kiyumba bakaba bari baje gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu murenge wa Kabacuzi. Uyu muyobozi yavuze ko nta kirombe cyemewe cyaraho, ahubwo ko bari bacukuye imyobo bashakamo amabuye y'agaciro maze itaka rirabagwira. Ubuyobozi bwongeye kwibutsa abaturage kwirinda ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro, bubashishikariza gushaka akazi muri sosiyete zifite uburenganzira bwo gukora ubucukuzi mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo no kwirinda impanuka nk'izi. Hanze y'u Rwanda, umuhinde wicishaga inzara yabihagaritse ageze ku munsi wa 26. Umuhinde witwa Sonama Ongwichak wari umaze iminsi mu myigaragambyo kwicisha inzara yayihagaritse ageze ku munsi wa 26. Imyigaragambyo ye yarigamije gushyigikira urubyiruko rwasabaga ko habaho impinduka mu rwego rw'uburezi. Ongwichak uzwi cyane ku izina rya Sonama Sa yatangaje ko yafashe iki cyemezo nyuma y'ibiganiro byamaze igihe n'inzego bireba ndetse no mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kubaho imvururu mu gihugu. Ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa X yagize ati nabikoze nyuma y'ibiganiro birebire. Uyu mugabo w'imyaka 59 yatangiye iki gikorwa ashyigikira itsinda ry'urubyiruko rya Cockroach Janta Party CPGP ndetse risaba ko Minisitiri w'Uburezi w'Ubuhinde yegura ndetse hakagira impinduka zikorwa mu burezi. Mbere yo guhagarika iki gikorwa, Ongwichak yavuze ko yatakaje ibiro 11 ariko ko yarakiri muzima. Yakuwe ku gahato aho yigaragambirizaga i Delhi ku wa 6 ushize ajyanwa kwa muganga. Naho muri Afrika y'Epfo yahakanye ibirego ishinjwa na Ghana byo guhohotera abanyamahanga. Afrika y'Epfo yatewe utwatsi ikirego abanyagana babiri bagejeje mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ICC basaba ko hakorwa iperereza ku rugomo rwibasira abanyamahanga. Peregrave wahoze ari umuvugizi wa guverinoma ya Ghana mu by'imiyoborere n'umutekano na Emmanuel Kotini impuguke mu kurwanya iterabwoba bavuga ko ihohoterwa rikorerwa abimukira muri Afrika y'Epfo biri ku rwego rw'ibyaha byibasira inyokomuntu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Afrika y'Epfo yavuze ko iki kirego kitujuje ibisabwa n'amategeko ya ICC, ashimangira ko inkiko z'igihugu zifite ubushobozi bwo gukemura ibyo bibazo. Afrika y'Epfo yakanye ibijyanye n'ironda ruhu, rugomo rukorerwa abanyamahanga n'ibijyanye no kudahana ishinjwa. Perezida Trump yateguje ibitero bikomeye kuri Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ari gusuzuma icyemezo cyo kongera kugaba ibitero bikomeye kuri Iran, avuga ko ubutegetsi bw'Iran butarabona ingaruka zikomeye z'ibitero bumaze kugabwaho. Yavuze ko ageze hafi gufata umwanzuro wo gusubukura ibikorwa bya gisirikare ku rugero rwagutse. Ku ruhande rwa Iran, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Aragachi yamaganye ayo magambo ya Trump, avuga ko gukomeza ibitero bidafite ishingiro bizatuma Amerika yishyura igiciro kirushijeho kuremera mu rugendo rwo gushaka kurangiza iyi ntambara binyuze mu bwumvikane. Hagati aho, ubuyobozi bw'ingabo za Amerika bukorera mu burasirazuba bwa hagati CENTCOM katangaje ko bwarangije ikindi cyiciro cy'ibitero byagabwe kuri Iran, bikaba bibaye mu ijoro rya 13 ryikurikiranye Amerika ikora ibikorwa bya gisirikare kuri icyo gihugu. CENTCOM yavuze ko muri ibyo bitero hibasiwe ibigo bikorerwamo ubuyobozi bwa gisirikare, ububiko bw'indege zitagira abapilote, uburyo bwo guhanahana amakuru, ibikoresho byo kugenzura inkombe ndetse n'ubushobozi bwa Iran bwo gukorera ibikorwa mu nyanja. Yavuze kandi ko ibyo bitero byakozwe mu ijoro ryo kwa 23 Nyakanga. Amerika ivuga ko intego y'ibi bikorwa ari uguhungabanya ubushobozi bwa Iran bushobora gushyira mu kaga amato y'abasivili n'ay'ubucuruzi anyura mu gace ka Hormuz, inzira y'ingenzi inyuramo amato atwara ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bicuruzwa. CENTCOM kandi yatangaje ko nubwo ingabo z'inyeshyamba zirinda ubutegetsi bwa Iran zerutse kugaba ibitero muri ako gace, inzira ya Hormuz
ikomeje kunyurwamo n'amato nta nkomyi ku bufasha bw'ingabo za Amerika. Yanavuze ko abasirikare ba Amerika barenga ibihumbi 50 bakomeje gukorera hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati. Reka kandi tubabwire ko Trump yabyukije inkundura y'imisoro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyizeho imisoro mishya ku bicuruzwa bituruka mu bihugu bigera kuri 80 bicuruzanya cyane, nayo ibishinja kudafata ingamba zihagije zo kurwanya ihonyorwa ry'abakozi. Iyi misoro iri hagati y'10 na 12.5% yatangiye gukurikizwa kwa gatanu isimbura umusoro w'agateganyo w'10 wari washyizweho ku bicuruzwa byinjira muri Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka. Mu bihugu byibasiwe harimo Ubwongereza, Ubushinwa, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Canada, Ubuyapani n'Ubuhinde. Ni ibihugu bifite uruhare runini mu bucuruzi bikorana na Amerika, bityo icyemezo kikaba gishobora kugira ingaruka ku bucuruzi mpuzamahanga. Ibitero by'Uburusiya byahitanye 15 muri Ukraine. Inzego z'ubuyobozi zatangaje ko ibitero by'ingabo z'Uburusiya byakomerekeje abantu benshi ndetse byangiza bikomeye inzu zo guturamo mu mujyi yo mu burasirazuba bwa Ukraine. Mu mujyi wa Zaporozhia uherereye mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Ukraine, ibisasu 5 biyoborwa n'ikoranabuhanga byibasiye inzu zo guturamo ndetse n'ikigo cy'ubuvuzi bikomeretsa abantu 15. Guverineri w'ako karere Ivan Fedorov yavuze ko ibyo bisasu byangije bikomeye inyubako z'amacumbi ndetse ishyira hanze amafoto agaragaza ibyangiritse. Reka dusoreze kubijyanye na peteroli. Mbabwire ko akagunguru ka peteroli idatunganyije kongeye kugera ku $100. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byongeye gutumbagira. Akagunguru kadatunganyije kagera ku $100 bwa mbere kuva muri Gicurasi. Ibiciro byari byamanutse mu gihe Amerika yari imaze kumvikana na Iran ku masezerano y'ibanze yo guhagarika intambara. Kuwa 23 Nyakanga 2026 igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho arenga 6% nyuma y'iminsi 11 intambara ya Amerika na Iran ikomeje kukaza umurego. Ibiciro byarushijeho kuzamuka nyuma y'uko abarwanyi b'abahuti bo muri Yemen bagabye ibitero ku bwato butwara peteroli mu nyanja itukura, bituma ibikomoka kuri peteroli byerekeza mu burasirazuba bw'isi n'ahandi bibura inzira. Ibiciro bya gaze nabyo byakomeje kuzamuka mu kwezi gushize. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, twongeye kubashimira ko mukomeje kubana natwe, mukomeze n'ubundi mubane natwe. Nge nitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza, muhahe murongo.